Qana yoshlar biga. Bettin görkü nur menen da beldin görkü kur menen. Bettin görkü nur menen da beldin görkü kur menen. Bisigan sulu melmedim da belgili bolsun örmenen. Maşı agamiz Rohman akaning 50 yillik ma'rakasi bilan tabriklab, maşı mo'lmalimda aytib beraylik, o'ynang hofiz. Bo'lmaysan xarit. Bo'ling. Bettin görki ho 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 nur bilan beldin görki ho 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 qur bilan biz sevgan sulu ho 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 melmalim belgili bolsa ho 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 irbilan katta rahmat. Katta rahmat. Ömürlerden baraka topinglar. Keyin biz Xitoyga bordik, Xitoyga borsa Xitoylik tuğanlar bizni to'svashda bo'lganida qancha tillar bizning tilga o'xshash bo'lsa degan Xitoylarning. Fatih Yamakatani yaxshi Shanxaychi. Balta salta qishqash mıqsıq yo'q. Fatih Yamakatani yaxshi Uchina yo'q, Qirg'izistonni mo'lmalimo. Bettin görki nur menen oyav. Beldin görki kur menen oyav. Bisigan sulu melmelim belgili bolsun ırmenen Çılan baka ceviz oyav. Niho degen normalniy deganda. Agarda ancha emas bo'lganda pixo deyiladi. Ploxo degan. Xitoydan chiqib olib eldir ishimay qolmasin. Cho'ra qayerga bordik? Amerikaga. Amerikaga. Shunda bordik bu. Amerikaga bordik. Amerika borsa qolardim asosiysi bor ekan Michael Jackson degan. Irdaydigan irdovatib so'z topmay qolgan yerine kelganda deb qo'yadikanda. Biz hozir Amerikadamiz Michael Jackson. Oh, thank you. Bitfam and the Khasi Tanda and Rahman Razuk 510 and the Khasi Tanda and the Bishkek, Bitfam and the Khasi Tanda, Nedigan Mazanda Bilbegaldim. Angel seçilmezden bilbeyin de.
Кийин Америкадан чыгып алып каяка барышты билбей турсак, элдер айтып калды, Түркменияга баргыла деп. Түркменияга барсак, ушундай бир кумдуу жерлер жашашат экен. Ысыкта, суукта койдун терсинен, ысыкта, суукта тумактарды кийип алып ырдай беришет экен. 5-6 топтолуп алып. Биз азыр Түркмениядабыз. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, біз сүйген сұлы мөлмөлім белгілі болсын ыр менен. Кедейліктің дартынан кейіп жаным өксіді тосалбадым, кедейлік ашығылықтың өткені. Рахмат. Рахмат. Кайра Кыргызстанга келдик. Келсе комузга эч ким таң бербеди, таң калбады. Таң калбаса башкача кылып ойносо дагы болот экен. Кайра эле комузу менен чоро. Мөлмөлүм кетти. Гүлчара Жыйынтаев, чоң рахмат.